uma bejonga abafundi bakhe lo moya bayawoyika. Mabenjonga umnikazi, haleluya, ulele lo muntu urelaxile, but umoya uyalwanyuza, uyavuthuza. Lo muntu ulala kanjani kuvuthuza umoya, ulwandle lulwanyuza. Why lo muntu ezolala? Alikhumbuli ungalala makuthi uzobulawa kusasa. Hayi Jesus. Ngomso uzomkhonywa angekhe ungehla ubuthongo, but le ndoda ilele kodwa ilwandle liyalwanyuza. Bayayivusa le ndoda ngoba bona baphelelwe lithemba, ngoba babona ukufa. Abasayibona enye into, babona inkosi ezobahlela besebhotini. Bayayithinta le ndoda, haleluya, ngoba bahlangene nelwandle, bahlangene nomoya. Ibhosa ayikwazi ubheka phambili ngoba iphushwa ngumoya, uyiphushe back apho ivela khona. Khumbule ukuthi kubani wadala ilwandle. Jesu ayingakho ilwandle lengaphezu koThixo, ngoba nguye wadala ilwandle. Bayoyika ngoba bayabona ukuthi lesikhithana sizontshona, bazokufa. But le ndoda yavuka ngoba ibilele, haleluya, ezansi ebhotini. Thina picture indima izovela ngefestini. Ngeke mungehla ubuthongo. Sibona ukuthi ngoku sachabalala. Yavuka yathi nina nilukholo eluncane. Nkosi yami. Akulunganga uba nokholo oluncane. Kuyingozi uba nokholo elincinci. Haleluya. Jesus. Mawuhamba noThixo kuyingozi uba nokholo elincinci. Ngoba mawuhamba nale ndoda uvela kuvuka izinto endleleni. Kodwa wena unekholo elincinci, kubuhlungu kuwe ngoba uzolimala. Ivukele ndoda yakhalimela umoya, yakhalimela ikhwithelo la imamela.